Hay mga ka-ronbel, malipayong Huwebes kaniyong tanan. Mapaklayon akong Huwebes karon. Kay nami bisita ron nga hilig ani. Paklay siya sa mua unsay pangalan ni sa inyo mga ka-ronbel. Shout out sa hilig mo kaon ani. Then sorry kaayo sa diganahan mo kaon ani o diganahan magtanaw sa nay nagluto ani. Kaning paklay or pinaklay is a traditional dish from the south of Philippines. Pork and beef inards siya nya gisagulan og mga lain-laing ricados kay depende man sa style sa pagluto kung unsa isagol. Popular gini diri sa Visayas. Gitawag ni siyang offal or variety meats, block or organ meats. It is the internal organs of butchered animal. According to health.clevelandclinic.org, nga naay benefits ang pagkaon ani. Besides being affordable than previous cuts of meat, organ meat is often higher nutrients sad. The amounts of vitamins and minerals depend on the organ and the animal. Contains high levels of iron ni siya. Rich in B vitamins, packed with protein, contains alpha-lipoic acid, filled with important minerals such as magnesium, selenium, and zinc. Siya vitamins A, D, E, and K2. Is it safe to eat organ meat? Yes. But just eat in moderation. So mga una ta, tungga later, ang bisita di ay, happy lunch ninyo, mo kina ronbel gums.